Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like dan subscribe kita punya channel YouTube ya. Okay guys, kita baru restock lagi kita punya ikan gapi. Okay, ni short body Okay, lepas tu kita ada beta, ikan laga betina. Okay tu, ikan laga betina. So kita ada yang jantan dia. Okay, tak nampak sangat lah. Sebab ni barang baru lagi Okay, barang baru lagi guys. Okay, sini pun ada gapi lagi. Okay, ada kutari. So nanti kita akan buat balik lah beta semua. Okay, so bahagian ni semua nanti kita akan bersarak. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube. Okay, nak beli aquarium tengok dekat Shopee Beta Aquatic. Thank you.